Öğle namazının 4 rakaat farzı. Öğle namazının 4 rakaat farzı 4 qiyam, 4 irkuk, 8 secde hem 2 qagdadan tura. Qiyam takbirden soň aya göre turu. Irkuk bugülü. Secde mangayny namazlıkka tidiru. Qagda uturu. İňilik kişi niyet kılırga tiyiş. Niyet kıldım öğle namazının 4 rakaat farzын üterge. Halisen lillahi teala. Andan soň kulların köterip, baş barmaklarının bitlerin kulak yumuşakları artlarına tidirip tekbir eyte. Allahu Ekber. Andan soň kulların bir-birsi üstüne bağlap, kindik astına koya. Şundan soň sene duası okula. Subhaneke Allahumma ve bihamdik ve tebarek esmuk ve teala cedduk ve la ilahe gayruk. Anları Fatiha suresi okula. Hem işten gine amin diyle. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Andan Qur'anның bir suresi yaki 3 kişkine ayeti yaki bir zor ayet okula. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Takbir eytile, irkukka ile, hem şol vaqtda 3 tapqır irkuk tasbih eytile. Allahu Ekber. Subhane Rabbiyel Azim. Subhane Rabbiyel Azim. Subhane Rabbiyel Azim. Irkuktan tasbih eytip qavmaga tura. Qavmada basıp turganda tasbih eytile. Basqan kilish tahmid eytile. Semi'allahu limen hamide. Rabbena ve lekel hamd. Takbir eytip secdege kite. 3 mertebe tasbih eytile. Allahu Ekber. Subhane Rabbiyel A'la. Subhane Rabbiyel A'la. Subhane Rabbiyel A'la. Takbir bilen tura hem jelsege utura. Allahu Ekber. Jelseden takbir eytip yana secdege kite. Allahu Ekber. İkinci secdede de 3 mertebe tasbih eytile. Subhane Rabbiyel A'la. Subhane Rabbiyel A'la. Subhane Rabbiyel A'la. İkinci secdeden takbir eytilip, ikinci rekatının qiyamına turula. Allahu Ekber. Kulların bir-birsi üstüne bağlap, kindik astına koya. İkinci rekatının qiyamında sana hem a'udhu uqılmay. Fatiha suresi okula hem işten gine amin eytile. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Аннан Qur'anның bir surasi яки 3 кичкенә аяты яки bir зур аят укыла. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Тәкбир әйтелә, рукүккә иелә, һәм шул вакытта 3 тапкыр рукук тәсбих әйтелә. Аллаһу акбар. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. Рукуктан тәсбих әйтеп каумәгә тора. Каумәдә басып торганда тәсмих әйтелә. Баскан килеш тәхмид әйтелә. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. Тәкбир әйтеп сәҗдәгә китә. 3 мәртәбә тәсбих әйтелә. Аллаһу акбар. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. Тәкбир белән тора һәм җәлсәгә утыра. Аллаһу акбар. Җәлсәдән тәкбир әйтеп яна сәҗдәгә китә. Аллаһу акбар. Икенче сәҗдәдә дә 3 мәртәбә тәсбих әйтелә. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. Икенче сәҗдәдән соң тәкбир әйтеп кагъдәгә утыра. Аллаһу акбар. Кагъдәдә булганда башта тәшәһһүд укыла. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Аннан соң тәкбир әйтелә һәм кыямга тора. Аллаһу акбар. Кулларын бер-берсе өстенә баглап, киндек астына куя. 3нче рәкъәгатьнең кыямында шулай ук сәнә һәм әгүзу укылмый. Фатиха сүрәсе укыла һәм иштән генә әмин диелә. Бисмиллаһир рахманир рахим. Алхамдулиллаһи раббил аламин. Ар-рахманир рахим. Малики яумиддин. Ияка нa'буду ва ияка настa'ин. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Тәкбир әйтелә, рукүккә иелә һәм шул вакытта 3 тапкыр рукук тәсбих әйтелә. Аллаһу акбар. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم.
Иркуктан тәсбих әйтеп кавмәгә тора. Кавмәдә басып торганда тәсмих әйтелә. Баскан килеш тәхмид әйтелә. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد Тәкбир әйтеп сәҗдәгә китә. 3 мәртәбә тәсбих әйтелә. الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى Тәкбир белән тора һәм җәлсәгә утыра. الله أكبر Җәлсәдән тәкбир әйтеп янә сәҗдәгә китә. الله أكبر Икенче сәҗдәдә дә 3 мәртәбә тәсбих әйтелә. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى Сәҗдәдән соң тәкбир әйтелеп кыямга торыла. الله أكبر Кулларын бер-берсе өстенә баглап, киндек астына куя. Фатиха сүрәсе укыла һәм эчтән генә амин әйтелә. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Тәкбир әйтелә, иркукка иелә һәм шул вакытта 3 тапкыр иркук тәсбих әйтелә. الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم Иркуктан тәсбих әйтеп кавмәгә тора. Кавмәдә басып торганда тәсмих әйтелә. Баскан килеш тәхмид әйтелә. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد Тәкбир әйтеп сәҗдәгә китә. 3 мәртәбә тәсбих әйтелә. الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى Тәкбир белән тора һәм җәлсәгә утыра. الله أكبر Җәлсәдән тәкбир әйтеп янә сәҗдәгә китә. الله أكبر Икенче сәҗдәдә дә 3 мәртәбә тәсбих әйтелә. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى Икенче сәҗдәдән соң тәкбир әйтеп кагъдәгә утыра. الله أكبر Кагъдәдә булганда башта тәшәһһүд, аннары салават, соңыннан дуга аятын Раббана укый. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Шуннан башта уң тарафка, соңыннан сул тарафка сәлам бирә һәм сәлам дугасын укып дуга кыла. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. Шулай итеп, илә намазының 4 рәкъәгать фарызы тәмам була.